naman magbaniait. Dasan no, damat ti mabanitan mo ta. Testing. Malabo. Sigurado ate, sigurado. Lamis! Lamis! Lamis!
Doon sa Mala ore delays lang. Ayong awa. Ah? Awa mo. Di Mala. Lamis pa. Jadi barko. Malabo. Busa. Nagbukil magam jibulan na eh. Sumula nga umala na eh. Oreno wala kumamot. Oreno wala kumamot kita. Diles. Oh wow. Malabo. Rumabin. Opo mala. Kalaran natin.
iyanay. Di bulan. Bulan. Palagay ko kayo, umala. Guide ako. Umala. Panala dumagas J-Kwan, grocery. Tanod mo tayo, pakita nga nalak. Gumatawag tayo, 2 kilong ako. Nga sidingan, silap. Na, ayungin. Gumatawag tayo, 2 litsing ayungin. Tanod mo tayo, pakita nga ako, nalak. Tadida mo yaw nya. Ha? Yaw ndak man dito yun ha. Mala. Mala. Nalamis mo nga hindi kumter mo tagay lamos. Hindi nga madati-lamos nga pang winter nga talaga mo. Damo lamos nga pang winter. Ninte ko ada gid ko lang eh. Inasay bulan na yo. Yung si bulan. Tas tano pang kami galati ko ide, Pagsung Road, duha kami na hapon ko. Pagsung Road. Magmagnak kumapa na jay, bangir te rangtay. Nagadayumot. Oh. Ano na? Guide ako. Awan ka talaga, awan. Malabo ato. Suton tayo, guide ako. Guide ako. Awit ka tao, awit.
Kuno maminsan ta ka. Panak benjay medyo ting abasay. Ano dito ngayon ko kailangan ko eh. High tide. Ano kasta nga low tide. Ganda mo dito nga dagay lamlamos. So nga ko siyempre low tide nga raw de panda magpating nga. So nga ano maminsan dapat high tide. Ne, low tide kunak ka. Talaga nga low tide eh. Maminsan oh, maminsan. We done! We done! With a high near 50, dry and seasonably cold on New Year's Eve. Temps will fall into the elimination. Elizabeth Sherwood is our service aid. Matt Blezzo, the studio producer. Cheryl Newton, the writer. We done! Nagado tinala ka. Nagado tinala nga lamlami guys. Ay. Unay ma. Labis mo nga men. You never have to wait for traffic reports because only one station brings you breaking traffic news
the suburbs. This is Andrew O'Day, Bloomberg. Wall Street couldn't keep the record run going today following a failed initial effort in the Senate to increase stimulus checks. The Dow ended down 68. With News Time 541, time for expanded traffic and transit for your commute. Here's Elliot Koshman. Okay, Monique, we're heading over to the Bronx where we cleared a crash on the Hutch. It was blocking 3 lanes heading for the Whitestone Bridge. They managed to get that all under control now, and things should start to get better pretty quickly. You have delays in the westbound Cross Bronx heading from Castle Hill Avenue out to the bridge. You have some eastbound delays from the apartments back towards the